ngasi phongkiba tongan Manipuri siphongsingdagi maruoibi ipausing myamna thamjagi ahanbada World Cup final yaudringai mamangna santigi pausel share tobinaba Zelensky na haijakiba FIFA na yakidre World Cup final yaudringai mamangna santigi pausel share tobinaba Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na haijakiba wapam FIFA na reject tawkhre na official source amagi matungina phongdokli tournament asigi mangoinana FIFA gi President Gianni Infantino na World Cup matam gi manung asi Ukraine 6 pair thamnaba taksin kibani FIFA amadi Ukraine gi marakta wari sanabigi thabak sathaba taragasu Ukraine gi President Volodymyr Zelensky gi makedigi video link ki kuthangna Qatar da leiba stadium da tholga santi gi pausel pinaba taksin gi wapa mama FIFA gi makedigi yakidre Infantino na hakibida Qatar da pangtholiba World Cup asida political gi statement sing pibi yaroi maramdi madu yamna section ngai oib thawong amani FIFA malem gi organization ama oibana kanagum amabu misang mikhai naibi gi thawong sing sathaba pamde aikhoina World Cup asida malem gi mipung kudimaki human right pu kan khatpigi thawong sing adamak sathari masing yamlaba football fan sing yawn malem gi mioi billion kayana TV da World Cup asi yenglibani makhoina masagi problem di leirambi adubu minute maudra natragana minute chamaga kungi matam sida karigumba amata khandana football World Cup asi yengningbi apama lari World Cup football match asi yenglaga haraute ambigi tanja adu phanglibani hairiba mikuba sida aikhoina haraute ambigi tanja adu mangloidabani haibigi waphamsu Infantino gi warul pali Russia na Ukraine landa shiliba thawongbu yaning da bu uladuna football governing body na Russia gi football team tantokrabani masina maram oiraga World Cup asida Russia gi team sarugati February gi tang kungani na FIFA na UEFA executive committee ga punna lokhi borepta Russia gi team bu makhata na notice ama piraktriba matam phawgi oina FIFA amadi FIFA gi competition da yawhandana ba warep laukrabani haidi Atopa Palmanam Rajasthan Shardha Manaba Miyar hatkhre Rajasthan Shardha Manaba Miyarama makhuragi masana mani mabutangna matup tarathona kaklaga hatkhre official report amagi matungina phongtokli police na accused oiriba Anu Sharma phakiba matamna jungle manungdigi matup tarathona kakthalab hakchang sing saruk sing phangmangamkhi Delhi da Shardha Walker na maki life partner amabu thangna matup kaklaga hatkiba Matawodumna Rajasthan ki miyad asisu sapmanan pangdokibani Rajasthan ki miyad asida makhuragi masanupa sina lukrabi hoina lehurabi mahaki manembu mahaki thabak thoram singda akaiba pi haibigi damakta marble cutter machine matup tarathona kakthalaga jungle gi tuan singda langthoktuna thamlambani haidensu pausna makhatana su phongdorakli Makasa tarak poina to perform English singani kun go humdoi de COVID license na mara moiduna sinada miyoi million amagi matakta shirba yai IHME Sinana handakta nauna zero COVID policy lauk thoktuna akan mamong na thamlamba COVID-19 restrictions sing handok hibedagi madugi phal oina English singani kun go humdoi phawbada sinada COVID explosion thoktuna sarona miyoi million amagi matakta shiragani haina US the based over Institute of Health Metric and Evaluations IHME gi makedigi predict torakre IHME group projection asiki mod matungina sinada English ngani kungo homdoi April amadigi hauduna COVID ki peak hour oirakani maduna maram oiduna mi shibigi sang asi la ahumga lising kungini thoi oirakpa yai haina pari Matamaduru China Pumigi mi singi saruk mari thokpigi ahum COVID infected oibigi sang wang oithokpa leirakani hainasu IHME gi director Christopher Model da phongdokre China dagi COVID restriction hek laktokraba matungdagi haujuk phawbada China ki National Health Authority ki makedigi COVID namara moiduna shikiba migi masing amata phongdorakpa leitri Khoaidigi nauna COVID na maram oiduna shikiba migi report pirakhiba du tha ashiki ahumna pirakhiba duna aroi boiri haujuk phawbada China apun migi oina COVID na maram oiduna shikiba migi masing asi lising manga ga saniga kunthra ga manga da leidi malem pumbigi oina sangyeng bada China dana khoaidigi kanmu COVID restriction gi lockdown satakhiba leba oiri lockdown adugi mayokta yamlaba miyamna December thara akan bi hau sangsilakpadagi restriction adu laukthokibane maduna maram oiduna haujik China da
कोविड लाइसेंस संदोपगी असौब मरम मोइरकली मसिना चिना पुम कोविड नरक याबगी अकीब लेरकलिबनी लेबासिगी मीसिंग बिलियन 1.4 लेरिबा सिदा मथंगी थाददी शरुक मरी थोकपदगी अहुमदी कोविड इन्फेक्शन तौबगी ओइथोक साउना लेरे हेनेसु IHME गी मेकेदगी सु फोंदोरखरे हाइरि अतोप पावमना नुपी कमांडो याव टीम अमना पालेल ड्रग फगतखरे काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नुपी कमांडो याव अखनब कमांडो टीम अमना ngasi टेक्नोपाल लोमदगी इम्फाल तमना थौरकपा टाटा सुमो MN04A4415 अमदगी हेरोइन नंबर 4 पाउडर ओइगनी सिंगनबा ड्रग किलोग्राम 1.015 फगत फगलोइना गाड़ी अदुगी ड्राइवर अमसुम तोंगलकप नुपी अमगसु फगले हाइरि पुलिस की पाउन हाई ड्रग सिंह अदु ngasi नुमिजुंगबा अदुवाइदा इम्फाल मोरे लंबी परिंगी पालेल मना की लाइमनाई सिंजिन कमांडो चेक पोस्ट मपारा फगखिबनी काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ASP श्रेयस की सुपरविजन मखादा एडिशनल ASP ऑप्स बिनोय सोंगथाम की पाउताक मतुंगिना कक्सिंग कमांडो यूनिट की OC इंस्पेक्टर MD अब्बास खान की यथंग मखादा सबेदार केस हाइस प्रकाश न लिट तौबा अदुगा नुपी कमांडो अमना मतिंग पांग टीम अमना मौसागुम लाइमनाई सिंजिन कमांडो चेक पोस्ट मपादा लंबी असर वॉक्सिंग चेक तौरगा लैरिंग टाटा सुमो यामना सिंगने ओइबा मोंगदा थौरकपदगी खामलगा कुपन चेक तौखी मधुर गाड़ी अदुगी सेमदोकलब थाउ टेंकी सपोन कैप यांखैग मंगा लुसिलगा पुरम थेनखी सपोन कैप सिंग अदु फॉर्मेलिटी सिंगाना हांगदोकलगा चेक तौबद हेरोइन नंबर 4 पाउडर ओइगनी सिंगनबद्र ग्राम लिसिंग अमग सामग सुमनगी मंगा योरमने हाइदि पुलिस की पावसिन मखाताना हाइ टाटा सुमो अदुगी ड्राइवर अमसुम तोंगलकप नुपी अदु फॉर्मेलिटी सिंगाना फगतपगलोइना मखोय मसा मसाना हाइदोकसरकपगी मतुंगिना ड्राइवर अदुना थांग सुवान खुपसै कुंथ्रागमरी अपुकपा सुवान खनहांग कौई चुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट की मुवालम विलेज तगिनी हाइबगलोइना तोंगलकप नुपी अदुना लुनगिन लुनसै निफुगुमरी मपुरोइबा खंबिया कला कौई माना चुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट की जेंगनम ZMA लंबी दगिन हाइरि फारब मखोयनी अमसुम ड्रग सिंग अदु मखाताब लोगी ओयब थबक सिंग लखनबा कक्सिंग पुलिस स्टेशन सिनखिबग लोइना मखोयनी की मथक्ता NDPS की मखादा केस अम रजिस्टर तौरे हाइनसु पुलिस की पाउसन मखातारी अतोप पावमना खोंगमन मंगजिंद लंबी नमथखिबदगी मियाम हुआनारे इम्फाल ईस्ट अमसुम वेस्ट फाउनबगी सिंजमैदगिना कोंग मसत्पगी मरुयब लंबी एसी मया ओइरबना खोंगमन मंगजिल मपार नमथखिबदगी मियामगी सतोक ससिन साउना यामना साउना खुदोंग सादब थोकले लंबी मया नमथखिबा मफम अदु खोंगमन तुरेल साब उकु ओमगी सरुक्तने हाइरिब उकु दुगी मथक्ता मी सतोक ससिन तौनु सेमबा लंबी एदु हौकिब नुमित खरनिगी ममांगदगी हौना नमथरखि नमथरखलिबा मफम अदुदा पोट अरुम्ब पुरक्पा ट्रक अमा हेक लालुबदा नमथखिबदगी फिवमदा लैरि मदुना मरम ओइरगा मनाक नकपदा लैबा क्लब की मियोइसिंगना फकलोंग खाजिंदुना थमलि पाउसिना मखाताना हाइ काहेना फिवम सुक मफमदु गाड़ी सतोक तसिन तौहंदना थिंजिंदुना थमलगसु लंबी एदुगी अतै सरुकसिंगसु नमथरकपना मरम ओइरदुना मखाताब लंबी एसि फाउनबा यादबगी फिवम अमदा मायुनबा याना लैरि हनसु पाउसिना फोंदोरकलि हौजकुनदि म्याम पाउस मता आशा लुसिंजरगे अमसु म्याम पुन अनौबा अपडेट ngamiनसि